Division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngaih thlang Kumin-a Thal chhung thum kalta chhung khan Thenzawl Forest Division huamchhung tlangram luitui omtir theiram Hactare zathum panga point pakhata zau kangchhia in kangmei avangin hnathawktu zinga hliam tuar le nunna chan an awmlo thung Kumin-a Thal chhung a Thenzawl DFO hnuai ram kang le hemi na kan chhiat sang report tarlan ani danin tu hnai thum kalta chhung a ram kanga hian tlangram luitui omtir tu ber catchment area kang na sabera Hactare zathum panga point pakhat chuanga zau kangchhia in Thenzawl Division hnuaia Serchhip range chhunga thinglian hmunzawl zetet le thuru ka te kangmei hi chuaka thinglian le hmunzawl rama kangmei hi chuak na sa zuala ram Hactare zahni chuanga zau kangchhia in kangmei hi ka hni chuang a chuaka ram kan chan hi mi then khatin khwai bu lak an tumna lama kangmei an ti chhuwa wangani thinglian le hmunzawl vel ram kanga le mau kangchhia hlutzawng hi chengve bel chesom paria chuang hu ni a hriat ani April somni pali khan Serchhip le Thenzawl inkar thuruk le zete drama kangmei chuaka helai hmuna kangmei chhuwa chan hi leilet nei tu pakhatin chache a hala tangin ani a ram Hactare somni panga zau kangchhia in helai hmuna kangmei na ti chhiat hlutzawng chu chengve bel chekhat point paruk panga hu ni a chhut ani heng ba kai hian April somni pali khan Serchhip range huamchhung ram Hactare ni point pakhata zau kang bokin kangmei chhuwa chan hi hriat ani lova he kangmei chhuak kangchhia hlutzawng hi chengroi som pasari hu ni a chhut ani bok Thenzawl range huamchhung ram Hactare somni azawa April somni parukhan kangmei chhuak bokin kangmei chhuwa chan hi hriat ani lova ram kangchhia hlutzawng hi nuai za somthum pakhat point pali ni a chhut ani Bunghun range Hactare nga zau ramakanga kangmei chhuwa chan hi hriat ni lovin thil kangchhia hlutzawng hi chengnuai somli pahnih point pahnih panga hu ni a chhut ani baka Serchhip range huamchhunga March ni som khan ram Hactare somni pariata zau kangin chengnuai za somni panga hu a kangchhia a lo hala tanga kangmei hi in chan ni a hriat ani catchment area pon lama po ram kang engemaw zat tun thal chhung khan omboka Thenzawl range huamchhunga lungrang tlang le ngaizol rama kangmei chuak omin helai hmunaram kang zau zong hi Hactare nga ani a chengnoi somthum pahnih point pathum pali hu a kangchhia ni a chhut ani Thenzawl range huamchhunga hmun hnia kangmei chuakin Hactare nga zawa kanga chengnoi somli pahnih hu a kangchhia ni a chhut ni in Serchhip range huamchhunga hmun hnia kangmei chuakin Hactare nga zaw kangchhia in chengnoi somnga hu vel ni a chhut ani Bunghun range Hactare sari azawa kangmei chuak bokin chengnoi somruk hu vel a kangchhia Serchhip range huamchhunga ram kangchin chi a awmlo thung ani Kumin-a Thal chhunga kangmei chuak awang hian Thenzawl Forest Division chhunga kongkama thingphun somni panga athibok ni a chin chi ani a division huamchhunga kangmei chuak sang awang hian mihring thi le hliam chin chi an awmlo bawk ani kumsom paria chunglam zinga sawrkarin ngai pawimawh hmasak-a hanei te COVID-19 vaccine pek mek chu voin khan Serchhip-ah chhunzom le ani COVID-19 sidan na pek meka kumsom paria ta tanga kumsom li pali inkar sawrkarin ngai pawimawh hmasak tura adate ta na vaccine pek na Nimin-a Serchhip District-a kalpui ni hnuwa voin khan chhunzom le ani a voin khan media sang a thokte auto rickshaw le taxi driver te PNE department hnuai thokte PWD hnuaia kholai hmun sang hnathawk thin te damdoi dor ngak te le bawk hnute sem te hnena hridan na hi pek le ani a voin hian mi zahnih pasari te hnena hridan na pek le ani a Nimin-a mi somsari te hridan na lo pek to nen kumsom pariat chunglama ngai pawimawh hmasak zinga hian mi zahnih somsari pasari te hridan na pek an ni to ani hridan na pek meka hian kumsom li panga chunglam te hnena a thlawna hridan na pek na po thaw zui zel ni in voin khan mi som pakua te hnena hridan na hi pek an ni vele bawk ani darkar somni palikal ta chhungin Serchhip District-a ASF hrilen na hmuna vok panga laian thile a atam zawk chu vok puitling to an ni Serchhip-ah HNVT department ho tu te hnena tanga thukan dondanin darkar somni palikal ta chhung African swine fever ASF hrilen na hmuna vok thi panga zinga pali te hi new Serchhip thi ni na vai hian vok puitling vek an ni a islungdara vok pakhat athi vele bokani heti hian Serchhip District-a ASF hrilen na hmuna vok thi chu somruk paruk ani ta a islungdara vok somni panga thi to in new Serchhip-ah som pakwa athi to a keituma pakwa thi ba ka Thenzawl le chiatlanga paruk ve ve thi
in van cheng te a pakhat a thi to bokani darkar somni palikal ta chung khan serchhip pian i venga vok thi pakhat om bokin a sample hi la in hun pui zo ka en fia tura thon le tura ruwa man ani Nimin-a Serchhip District-a Sample and fiatagin COVID-19 shikai panga mo chua ani a Serchhip District-a shikai mo chua chu zali somkwa antling to ani Nimin Khan Serchhip District-a rapid antigen test mangin sample somkwa hen fianin heng atang hian shikai mi panga mo ani a Nimin-a ke tuma shikai mo chua pakhat ni zan lama kan puan ba ka ni zan khan shikai mi pani mo belle ani a heng mi te hi shikai mo chua to nen in kom nai na lo nei ani heti lai hian Nimin Khan chhingchi pa shikai mi pani mo ani boka mei chia ve ve ni in ma ni in rin hlel na nei awanga sample en fiani in shi an kai na shiat lo ani thung Nimin Khan Serchhip-ah thunat laboratory a sample pali en fiani in shikai mo chua an awmlo thung ani voin Khan Serchhip-ah COVID-19 shikai mi pakhat mo belle ani a shikai mo chua hi new Serchhip Vangkhua mi ni in shikai to nen in kom nai na lo nei to awanga in lama in khung sang ani voin Khan Serchhip-ah COVID-19 shikai en kol mi panhe chu nursing school CCC atanga chua tir le an ni a heti hian voin tlai thleng Khan Serchhip District-a shikai mo chua chu zali somkwa ni in an zinga zali som panga te chu en kol dam an ni to a tuna hian shikai en kol lai mi somsari pali la om mekin shikai zinga nunna chan mi pakhat a om to bokani Serchhip Chanmari Veng VLTF te chuan voin Khan an huamchhunga chung ko somnga pariat te hne na chom dol na thil an sem chuak Serchhip Chanmari Veng hian tun thlani som pakhat khan COVID-19 shikai mi som pariat zet mu an ni a hemi chuina kal zela hian shikai mi somni panga mo chhuani to in chung ko somli chuang chu in khung shanti ran ni boka heng mi de le chung ko harsa ti tran puina atan veng mi pui te chuan sum le pai ba ka an thil nei rem chang te tho khomin heng te hi voin Khan Chanmari VLTF te hian chung ko somnga pariat te hne na an sem chuaka voin thil pe kan sem chua hi dal kg somnga 10 liter somnga pariat nutrela kg somli le bu 5 quintal khat ani a awa in cheng sing ni don man ni in hetianga midang te tran puina atan sum le pai ba ka thil dang tho tu te chunga hian Serchhip Chanmari VLTF te chuan lom thu an soyani Rural Development Minister Pulruat ki machuan shipui leng kara thingtlang mi pui te har satna chhok jang khai turin ni zain hlo na nuai sangli zaruk pek chhuat tran ani thu asoi Rural Development Minister Pulruat ki machuan COVID-19 shipui leng in Mizoram min ti buai mek kara mi pui te abik takin thingtlang lama mi ten har satna an to te chhok jang khai ani theinan Rural Development Department in thei to pin ma an la ti soin kumsang ni somni pakhat somni pahni chhunga MGNRVGS noi in hlona tura Ministry of Rural Development Government of India in kalta a cheng noi sang sari zasari somriat pariat point pathum pali aron sanction chu beneficiary ten an chor tangkai theinan chaktaka an bo zui thule April thachung in riza in hlona sum cheng noi sangli zaruk chu Nimin-a Khan beneficiary te account na thunlu ani thu soya MGNRVGS April sanghi somni pakhat na tho na sum job card holder te account ta base aya alu thar chu poyati thu soin RD Minister chuan SC le ST category te in hlo na tur sum hi April ni somthum sanghi somni pakhata sanction an ni thole others category pual hi April ni somni parok sanghi somni pakhata sanction an ni thung ti asoya Others general category noi in hlo te ta na anin hlo na poisa chu job card holder te account na alut to la yen ST le SC category noi in hlo na poisa te chu Rural Development Ministry le bank lam in kara technical lama buaina le har satna awma wang le Central Ministry lama COVID-19 shipui lenga wanga office kal amumal theilo wangin job card holder te account ta lut theilok lo in awmani ati a he buaina chingfel tur hian a chul anga man lak char thu soin meini som pariat sangni somni pakhat khan ST le SC category te hlo hi state normal account ta lutin poisa alu vele malak ngal char ni in vo in emo naktu ka emo chuan job card holder te account ta anin hlona poisa hi lut ki man vek tura be se ni ati a in hlona poisa tlema a khotlai shet chung changa job card holder te hriat thiam na minister hian ange nani
Rural Development Minister chuan Kumin-a Chanmari job card holder pakhatin ni khata cheng zani somthum pathum zelan hlo to don ti soin kum kalta sang ni somni pakhat chhung in hlo na cheng zani somni panga a in cheng riatin atam jok nge ni ti a Mizoram chhunga district sang te Kumin April May le June thla chhunga anin hlo dan tur ruwa man siam dan tlang pui po soin Serchhip District-a April ninga May ani som pali le June ani som pali ani thu soya Mizoram puma cho ruwa lalakin April thla ani som pakhat May thla ani som pahni le June thla ani som in hlo turin ruwa man na siam ani atibok Health Minister Dr. Al Thang-lian chuan COVID-19 shileng me ka aizol khopui bik chu ve angai le ti soin aizol khopui chan him Save Aizol City from COVID-19 chu na sataka kalpui chu la shia tani thu asoi Nimin-a Serchhip Conference Hall Health Minister Dr. Al Thang-lian hovin aizol khopui huamchhung bial ne Minister MLA le MC Councillor ten aizol khopui chhunga COVID-19 hluarzel chungchang a inron khom na anneya he huna hian Health Minister chuan COVID-19 second wave from thokmek Mizoram in kantor dan soilangin Mizoram muntin a try dar to ti asoya shikai mu chwa thar zinga za somsari vel chu aizol khopui huamchhunga mi anni awangin mundanga mi te an ngai tha ti na ni lovin Aizol khopui biak chu an ve ya ngai thole Aizol khopui chan him Save Aizol City from COVID-19 chu na sataka an kalpui chulin a shiat ti asoyani meeting a police contact tracing team report danin Kumin April changa meni som paruk inkar khan Mizoram chunga khwale veng somruk panga COVID-19 shikai mu chu an ni a meni khata changa ni som paruk inkar chung ko khata arwala shikai pakhat ai tam mu chu an hi chung ko zathum somli pahni an oma heng chhung ko zathum somli pahnia hian chhung ko member sangkhat zakwa somthum pariat omin anjinga sangkhat som pali hi positive anni chhung ko member zongjong positive omna hi chhung ko somli pali anni a azat ve ai tam positive omna chhung kwa za somli pali a ombokani Integrated Disease Surveillance Program IDSP report danin Mizoram chu India Hmasak State zinga sample test ti thaber.2 ni in pumsang ni som pakhat sensa satanga chutin zazel somthum pakhat point pali pakwa test to ani a Arunachal Pradesh chuan za somthum paruk point pahni pakhat an test to thung me thachung hian ni som paruk thlengin MC area COVID-19 shikai sangkhat zanga somruk paruk mu chua ani bokani he huna an soi housing a hian COVID-19 shikai te en kol dan le buaipui dan rual khai zo ka kalpui ni theina turin in kai shwaina siamte Mizoram State Healthcare Scheme mitam zo kanin zialu theinan hun honle te bazar dan le dor hondan chungchanga te baka lockdown phel ani huna chet lak dan tur chungchang te shikai te anril ru le ngai tuana film le risel taka an man theina tura ruwa man siam chungchang te atelani Mizoram COVID-19 shikai en kol zinga voin khan nunna chan mi pakhat om le in Mizoram shikai mu chhuan nunna chan mi somthum an omta ani Voina COVID-19 shikai en kol damtak hi lalrin puya kum somsari pakhat thiak ni in tun thla ni som pahni khan COVID-19 shia kai ti mu chhuani a ZMC ya en kol ni in tun thla ni som paria ta ICU wa da luani a amai ro chu tuk indar som le minute som khan COVID-19 pneumonia wangin aboral zuita ani lalrin puya hi real TB nei thin ani heti hian Mizoram COVID-19 shikai zinga nuna chan mi somthum an tlingta a heng zinga som panga chu tun thla chhung aboral anni Nimin-a Mizoram sample sang ni zanga somkwa pariat en fianin COVID-19 shikai za somriat pali mu chwa le anni a Mizoram COVID-19 shikai mu chwa hi an lapung zelani Nimin-a ZMC laboratory sample zariat en fianin heng atanghian COVID-19 shikai mi somriat panhi mu anni a anzinga somnga pakhat chu Aizol district mi ni in shikai mu chwa to nen in kom thaina nei awanga in khungshang lai an ni a midang somthum pakhat te hi Serchhip District-a Bairabi khwa mi te ni in shikai mu chwa to nen in kom thaina nei awanga in khungshang lai an ni bok Nimin-a district shanga thunat laboratory sample zani somli pariat en fiani bokin heng atanghian shikai mi pali mu anni a Siaha Champai Khozol le Saitwal District-a pakhat theu ni in shikai mu chwa to nen in kom thaina nei awanga in khungshang lai mi pahni le street pon atanga ron ho in khungshang lai mi pahni anni
มิโซรัมหุ่นช่างช่างนิมินคัน repeat antigen test มังอิน sample สังกัดจังอาสมง่ายอินฟีอันนี้บอกว่าเฮงจังเฮียนชิกายมีสมกว่าปริยัติหมดชัวอันนี้เฮงชิกายหมดชัวซิงะมีสมสระปรุกเตจูไอโซลดิสทริกชิกายหมดชัวอันนี้ชิกายนัดช่วยง่ายเลยชิกายโตเนียนอินคอมไหนนั่นเองมีสมทุมปริยัติเวอันนี้ลงไลดิสทริกชิกายปัสสระหมดนี้อินันไว้เฮียนชิกายนัดเชียดเหลาเล็ดช่วยง่ายอันนี้Serchhip District และ Serchhip District ชิกายมีปังอาหมู่นี้อินลุงเลยและ Thenzawl District ชิกายมีปัญหาหมู่อันนี้มามี District ชิกายประคัดหมู่อันนี้บอกขัดที่สองค่ะ Serchhip Vangkhuaกันติดสวัสดิ์เทศอันนี้